The greatest show on earth, Kovel and Nombro Weber, Ihila and Soichin. FIFA World Cup 2026 to June iso pakhat zan lai tanin kheltran anile don ta a. Kumin World Cup a hian thilthar enge mozat kan mu tu zinga. Amma a ram som thum le pahnih ni chin chu ram som li le pariata ti san ani don ba ka. Avoi khatnan ram pathum USA Mexico le Canada ten anin thlen trom don ani. Kumin World Cup a hian avain match za le pani khel ani dona. Peng match te hi ram pathum USA Mexico le Canada a te stadium mun sang som paruka khel ani don ani. Tun chuma chuan heng anin khel na tu stadium ro pui tak te hi I han bel chiang hlom te ang. Mexico atangin chanila Mexico hian FIFA World Cup hi voi ni lai alo thleng to a. Kumina avoi thum nan a thleng le don ani. Mexico rambi ka hian Kumin World Cup hi stadium pathuma khel ani dona. Amalpe te ini han sai te ang. Amasabera chuan Estadio Azteca Stadium ani. He stadium hi Mexico City a omni in stadium upato tak ania. Pele le Maradona te po an fang laya an lo tal to na khel mual ani. Kumsang khadzakua somruk le paruka khon ania. Kumsang khadzakua somsari le sang khadzakua somriat le paruk World Cup final de chu he stadium a hian khel alo ni to ani. Sang khadzakua somsari kum final a hian Brazil chuan Italy chu 4-1 ne in no moi an choya. An gol masaber hi Pele thun ani nge ni. He stadium hi Pele an World Cup a choi hung berna stadium ani zuita ani. In kumsang khadzakua somriat le paruk World Cup final a chuan Argentina in an superstar Maradona ho in West Germany chu 3-2 na in no moi an choya. Final a hian Maradona chuan gol khung lo ma se e tournament a hian best player a than ani ta thawani. Hilchin chia tlak tak ve pakhat chu he stadium hi Kovel Stadium zong zinga World Cup final voi ni thleng thei om chun ani. Kumin sang ni som ni paruk World Cup atan hian nasatakin chei that ania. Dollar million za som nga lai sengin an chei tha a. Emergency a mipui chu anabaka stadium pon lam thleng po in siam that pel ani. Mi singriat sangruk le zangaleng ani a. He stadium a hian Kumin World Cup match panga khel ani dona. Apoi mo berzinga a hon na in khela adong tu Mexico le South Africa te in khel tu atelani. Adon lea chuan Estadio Akron ani. He stadium hi akma akan soi Estadio Azteca atanga KM Zali le somriat a hla zapopan na omani a. Kumsang ni le som khan hon ani. He stadium larna chan pakhat chu asakdan phung dang lam hi ani a. Abang chu nim ang maya chei ani in chunglian tak varvo mai anei thung ani. He stadium saknan hian dollar billion chani le somnga zet sen ni in mi singli le sangriat an lenga. Tuna hian Club Deportivo Gudala Jara ten home ground na an mangme kani. Kumin World Cup B ka he stadium a hian match li khel ani dona. Alang sarzi nga chuan Group H in khel poimo Uruguay le Spain in khel tel ni. Adot lea chuan Monterrey's Estadio BBVA ani. He stadium hi kumsang ni le sompanga khan hon ni in asaknan hian dollar millions ni sen ani a. Tuna hian CF Monterrey chuan an home ground na an mangme ka mi singa sangthum le zangaleng ani. He stadium hi Mexico atlang mingthang le moi em Cerro de la Sila kiang maya sak ani a. He tlang hian he stadium moi na hi abel cha le ani. Kumin World Cup match B ka he stadium a hian match li khel ani dona. Group match pathum le round of 32 match khat khel ani dona ni. Heng stadium pathum te hi Kumin World Cup atana Mexico ram chunga an khel na turte anni. Canada lam hoi vele thumila. Canada hian avoi khatnan World Cup an thleng dona. Kumin World Cup atan hian stadium patni an tho dona ni. Amasa zoka chuan BMO Field ani. He stadium hi Toronto a omni in Ontario dil kama moi takasak ani a. Kumsang ni le pasari khan hon ni in asaknan hian dollar million za somli lai sen ani bok. He stadium hi Toronto FC le Toronto Argonauts ten an home ground atan an mangme ka. Toronto FC hi Mizoten football kanti.
American Hoin Soccer anti team an ni a Toronto Argonauts thung hi chu American football team ani thung ani mi sing thung sanga leng ani china kumin World Cup atan hian ti len ni in mi singli le sanga an leng don ani he stadium hi kumin World Cup khelna tur stadium a chuan ate bera Canada sarkar po in nasa takin a chei thara dollar million somko lai sengin a chei thar nge nge ani he stadium a hian World Cup match paruk khel ani dona group match panga baka round of 32 match khat khel ani dona ni adot lea chuan Vancouver mi BC Place ani he stadium hi kumsang khat zakwa somriat le pathuma hon ni in kumin World Cup atan hian nasa taka chei thar ani a dollar million za somnga lai sengin chei thar ani he stadium hi Vancouver Whitecaps FC le BC Lions ten an home ground na an hmang meka ahma ami ang thoin Vancouver Whitecaps hi football team an ni a BC Lions ero American football team an ni thung ani he stadium a hian mi singa le sangli lai an lenga Canada stadium poimo berte zinga mi ani a kumsang ni le sompanga FIFA Match World Cup final po he khel muala hian khel alo ni to ani he stadium hi achangkang em a achung hon thei ni in Covell Stadium chung hon thei zinga chuan alien ber ani nge a chu mai ba ka achung le pon tu chu light moi tak tak rong chi sang sanga in thak hi siam ni a zana chuan a moi thei em ani chu mai ba ka stadium chung lai taka hian monitor lian em mai om boka he hian in khel en tu te tan in khel en ati nom pha hle ani kumin World Cup a he stadium a hian match sari khel ani dona group match pangale round of 32 le round of 16 match khat ve te khel ani dona ni ato bera chuan adong tu pui berle in khel tam ber na tur USA lam hoi vele ta ila USA a hian stadium som pakhata match somruk khel ani dona quarter final atanga final thengin USA a hian an khel dona ni amma sabera chuan Gillette Stadium ani he stadium hi Boston a om ni in kumsang hi le pahni khan hon ani a asaknan hian dollar million za thum som ni le panga zet sen ani he stadium hi New England Patriot le New England Revolution ten an home ground atan an hmang meka apma mi ang thawin New England Patriot hi American football team an ni a New England Revolution hi football team an ni thung mi singruk le saruk lai leng stadium ani na chung hian kumin World Cup atan hian nasata ka chei that ani a chung zinga chuan a khel mol ber ti len le stadium chunga restaurant ti changtun baka he stadium a hian Chovela HD video board lian berda ani bok kumin World Cup a hian he stadium a hian match sari khel ani dona group match panga baka round of 32 match khat le quarter final match khat khel ani dona ni adota chuan Lincoln Financial Field Pennsylvania mi ani he stadium hi kumsang hi le som pahni khan hon ani a asaknan hian dollar million zanga le som pahni zet sen ani American football team Pennsylvania Eagles ten an home atan an hmang meka mi sing sari lai an leng ani kumsang hi le som pathum khan dollar billion za som hi le panga zet sengin he stadium hi chei that ani a chung zinga chuan solar panel vuate wind turbine vuate telani hei wang hian kumin World Cup atan hian a hran pa chei that po ngai lowin FIFA standard aphak ngal ani he khel mola hian World Cup match paruk khel ani dona group match panga baka round of 16 match khat khel ani dona ni adot lea chuan Mercedes-Benz Stadium Atlanta ani he stadium hi World Cup khelna tur stadium zinga chuan achangkang berpol ni in kumsang hi le som pasari khan hon ani a dollar billion 1.6 senga sak ani Atlanta Falcons le Atlanta United FC ten an home ground atan an hmang meka Atlanta Falcon hi American football team ni in Atlanta United hi football team ani thung ani he stadium hi asak dan shim po amoi mai baka changkang hlea achung hi hon thei ni in avaya in hong tur hian minute riat chau angai ani chu mai baka Chovela Hello 360 video board lian berda ani bok ani mi sing sari le sangkhat leng stadium a hian World Cup match riat khel ani dona group match panga baka round of 32 le round of 16 match khat ve khel ani anga semi final match pakhat zok khel nan man ani bokang adot lea chuan Hard Rock Stadium Miami Florida ami ani
he stadium hi kumsang khat zakwa somriat le pasaria hon ania kumsang hi le som panga khan dollar million zanga senga chei that ani nuwa mi singruk le sanga an leng ani he stadium hi Miami Dolphins American football team ten an home ground atan an mangweka he stadium danglam na pakhat chu achung zau tak mai le Miami kholum le nisa a ni herdan milzel adai hlim asiam dan hi ani achung hian stadium za som ko patni lai tan dai hlim siama apoimo ber helmol chu englai ma in nisa I achun ngai lo ani he stadium a hian World Cup match pasari khel ani dona group match paliba ka round of 32 match khat khel ani anga in quarter final match khat le pathum na zon na match khel nan man ani bokang adot le chuan Arrowhead Stadium Kansas City ani he stadium hi kumsang khan sakwa somsari le patni khan hon ni in kumsang hi le som khan dollar million zathung somsari le pangazit senga chei that ania mi sing sari le sangruk an leng ani he stadium hi Kansas City Chiefs ten an home ground atan an mangmeka anni hi American football team anni he stadium hian kumsang hi le som pali khan Guinness World Record abreka chu outdoor sport a fans te thom siam ring ber ani kumin World Cup atan hian dollar million som nga sengin chei that ania eta hian khelmol ti zau po telani he stadium a hian World Cup match paruk khel ani dona group match paliba ka round of 32 match khat le quarter final match khat khel ani dona ni he stadium a hian champion lai Argentina chuan an no moi hum him tura an match masaber chu Algeria nen an khel dona kumin World Cup atana Lionel Messi le achian te ho in lan na masaber tu ani dona ni adot le chuan AT&T Stadium Texas ani he stadium hi kumsang hi le pakua khan hon ani a asaknan hian dollar billion 1.6 z sen ani he stadium changkang tak hian achung hon thei le stadium lai taka video board lian em mai te chu alar pui le a tuna hian Dallas Cowboys ten an home ground atan an mangmeka anni hi American football team tho anni he stadium a hian mi sinriat lai an lenga World Cup atan bi khian ashan pa chei that po angai lem lo ani he stadium a hian World Cup match pakua lai khel ani dona group match panga ba ka round of 32 match pahni le semi final match pakhat zok khel nan man ani dona ni he stadium hi mizoten kan hmel hriat deuh berle trantu po nga England inlan na masaber tu ani dona group match a Croatia an tum dona ni adot le chuan NRG Stadium Boston ani he stadium hi kumsang hi le pahni khan hon ni in asaknan hian dollar billion zaruk zet sen ani Boston Texas American football team ten an home ground atana an man mek he stadium a hian mi sing sari le sang hi lai an lengani he stadium hi America rama NFL League Stadium zinga achung hon thei nei masaber ni in Super Bowl te po lo hoi hot ani to ngeng hi ani he stadium a hian World Cup match pasari khel ani dona group match panga ba ka round of 32 le round of 16 match khat ve khel ani dona ni he stadium a hian Portugal chuan e World Cup a an match masaber an khel dona Congo nen an khel dona ni mitam takin an mu cha Cristiano Ronaldo an World Cup no moi a choi lai bul chan na ani donem ti chu punin ala khilang chu adot le chuan SoFi Stadium California ani he stadium hi kumsang hi le som nia sak chau khani in asaknan hian dollar billion 5.5 lai man ani a Kovela Stadium sakna na sumsen tamber ni na a hau mek ani he stadium a hian mi sing sari lenin tuna hian American football team pati Los Angeles Rams le Los Angeles Chargers ten an home ground atan an mang mek ani he stadium danglam na em chu leizola sak ni lawin leihnoi fit za atanga sak chho ani a leizola chuan stadium sa a somsari le panga chau mu thei ani a khelmol ber hi atet deuh awangin FIFA standard park turin World Cup atan hian a khelmol hi ti zau bel ani bok he stadium a hian World Cup match pariat khel ani dona group match panga ba ka round of 32 match pahni le quarter final match khat khel nan man ani dona ni adot le chuan Levi Stadium Santa Clara California ani he stadium hi kumsang hi le som pali khan hon ni in asaknan hian dollar billion 1.3 sen ani a mi singruk le sangria le zanga leng stadium ani
Tuna hian American football team San Francisco 49ers chuan an home ground tan an hmang meka he stadium danglam na em chu power supply ama le ama a in to del baka chung power supply te chu eco friendly anti ramngo le boruak ti chelo zong li rasiam ani hi ani a he stadium a hian World Cup match paruk khel ani dona group match panga baka round of 32 match khat khel nan man ani dona ni adot le chuan Lumen Field Washington ani he stadium hi kum sang hi le pahni khan hon ni in asaknan hian $1 million zani le somthum sen ani mi sing sari le sang ni leng he stadium hi tuna hian team pahni Seattle Seahawks American football team le Seattle Sounder football team ten an home ground na tan an hmang mek ani he stadium danglam bik na chu achung design dan danglam tak hi ani achung hian thutna za som sari le pangalai tan dai hlim asiama chuti chung chuan alai tak chu akwa a van boruak zau tak alang thei thung si ani he stadium a hian World Cup match paruk khel ani dona group match paliba ka round of 32 le round of 16 match khat ve ve khel nan man ani dona ni ato bera chuan final match khel na tur MetLife Stadium New Jersey ani he stadium DNM mai hi kumsang hi le som khan hon ani a asaknan hian $1 billion 1.6 Z sen ani he ani he stadium hi New York Giants le New York Jets ten an home ground na tan an hmang ve ve a an pahni hian American football team an ni bok he stadium a hian mi singri le sang hi le zanga zet an lenga kumin World Cup khelna tur stadium singa chuan alian ber ani bok asakdana handang lambik le chungkhu na te nei lo ma se he stadium hi achangka le a achunga hian luxury suit ringot po zani lai a ombaka in khel en tu te ta na in khel en tinom turin video board lian tak tak pali lai da ani bok ani he stadium a hian World Cup match pariat khel ani dona group match panga ba ka round of 32 le round of 16 match khat ve ve khel ani dona in aropui ber World Cup final khel na tu ani bok ani he stadium ropui le man to tak taka te hian June ni som pakhat atangin khovel ram sang sang ten khovel khiam ber ni in chu in anin khel dona chanchin ngai nom mit le beng titlai tam tak a om le dona World Cup chungchang hi video danga po an siam le don nia